samo zbog jednog razloga mi je jučer video otišao na TikToku viralno, mogu reći viralno, imam 22.000 pregleda, zato što se ekipa smijala na to što sam rekla da je čovjek koji dolazi u kafić pita espresso klijent kafića, a ne gost. I oni kao u komentarima to je gost, a ne klijent. Znači, ti god dostavljaš novce, ti si klijent. Ti kupuješ neki proizvod ili neku uslugu. Dobro, uglavnom, nisam to htjela reći, nego sam se htjela nadovezati kako bi baš voljela da moj sadržaj i moja neka razmišljanja koja dijelim u obliku sadržaja, da, dođu do publike kojima je to što sam ja sad rekla da si klijent, gost, proizvod, usluga, ono kojima je to ono normalno, koji razmišljaju na dnevnoj bazi o tim temama, koji zanimaju teme biznisa, kako zaraditi pare, ovo, ono, koji su ambiciozni, a ne da ono, ne znam, ja pričam o network marketingu, onda komentari, ne znam, piramida, ovo, ono, daj frende, ne vrem taj primitivizam, fakat,